Mankalak si benar Tuhan ersinasal, sumpama tendang ibas kegelapan. Mankalak bujur adil perkuah dengan perkeleng, ersinal sal terang ibasi gelap nari. Malam kelate kalak si melumbara pepinjamkan, dengan bujur ibas kerina urusan. Mankalak si benar Tuhan ersinasal, sumpama tendang ibas kegelapan. Kalak bujur asandigan pela guling, ia tetap ingat rasa lalang. Lambiar yang ngaloken berita sila mehuli, kini terkena pagu dengan ernalam iaman Tuhan. Mankalak si benar Tuhan ersinasal, sumpama tendang ibas kegelapan. La iam biara dengan la aruatena, melumbar pemerenaman kala si kekurangan. Kini bujur nalit rasa lala, ia ermulia dengan iha mati. Mankalak si benar Tuhan ersinasal, sumpama tendang ibas kegelapan. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku kap terang donini na Tuhan, iseng ikut kenaku, ia lo kena terang si mereka kegeluhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ersurak mehuli meriah ras tinepa krina silik idoni enda i tegu-tegu di bata kita kubas minggu pelimakan tahun A enda. Ija kita singetkan Yesus maka kita enda sira ras terang doni. Lit kalak nungkun bagenda huruf pempatkan bas abjad kai ngenda. Kai dulu jawabnya. Jawabna A, abjad A. Sekala dilaki, lanetah na dalam mulih darat kenca kubasada liang gua ia. Jengang-jengang ia je, perbahan gelap tuhu-tuhu gua indah. Bastanna, cikepna, lilin, ras obor. Maka kami akap lusi harus ilakukan nasi pemenaka. Jawabna nagani colok. Pangan sin tabah, kami naraban makan tabah. Jawabna si payona kena bila kalak singa kapisa. I petangkas Yesus erkiteken Injil sarawari enda, maka ajar-ajar sira ras terang
nang dangi doni enda. Alu ketangkasan si bagenda i persingeti Yesus. Maka ajar-ajarna enda ula pediat namin dirina enda jadi ngo benai warnana benai isekin iya adi ngo kari bagai lanai bo mediate isepe nang dangi iya. Maka adi si sungkun isekin kalak Kristen. Jawab si pemenakel, ya, kalak Kristen enda ya jelma si tuhu jelma. Kita jelma enda itepa jadi manusia si seh ulina dengan seh kel jilena. Kini ulein ras kini jilen enda mekap sini katakan Yesus kam kapsira doni enda. Labo nina Yesus min gelah jadi sira kam nina lang kita enda sira. Maka harus ngena tetap si jaga diri inta gelahna kita enda mejilai mehuli selaku tinepa di bata. Enda me identitas ta, enda me isekin kita si tuhuna. Jadi kini ulin ras kini jilenta enda kapsi nirai doni enda. Maka kerehenta selaku kalak Kristen mekap selaku manusia si mahuli dengan mejilai ijai lit kuasana sindarat ibas ia nari gelahna sirbahanca doni enda ula sauntar gelahna lalap lit doni si mahuli enda dengan sikap kape jadi ingan manusia. Jana si pedua kendai maka ajar-ajar penina enda jadi ajar-ajar enda terang doni. Laukai katakan jadi min kam terang doni ni lah. Kam enggo terang doni. Maka selaku tinepa si mahuli mejilai ajar-ajar enda laban si buni kena dirina itu tutupina. Cara kegeluhenna pasti teridah. Entah pe idahi kalak kita jadi ingan ciciau, entah pe perbahan segat ati kalak nandangi kita, perbahan sidalinkan kasih tuhu, kasih payo, mekap sueras perintah Tuhan ta. Maka bicara ugapa pe, singidah-ngidah kita ajar-ajar Yesus, labu banci lai perdiateken kalak indah tempalit gak gegehna mahuli maba terang don ajar-ajar indah memang lit ibas ingan sirbahan ca ia banci nerangi kerina ingan kalak tadi geluh selaku sekalak murid indah urusan nalabo gelah namin serta sempurna ia lang. Tapi ugwa yang geluh gelahna janji nerangi ijaya tadi. Nerangi kesain geluh. Maka kalak Kristen enda selaku manusia si ersinal sal nangdangi kerina jelma. Gelah salu bagai natap perbahanan nasi mahuli merim enda banci i permuliakan kalak bapa antas ini surga erkiteken belas-belas tasim huli erkiteken kita singgit rebahan sakala tambah semangat geluhna. Bapa nandai turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus sira ras terang doni labo bagi sisada enda. Lit sekala anak kitik tangis ia mulih kencandai guru-guru ras temanna araho. Drah nina bapana kena kai ku enak. Gua maka tangis.
Ini anak ninda. Dai ipak-paki temanku aku pa. Hah, kani. Gua makala bal-bal mengulihi. Tukulkan mindai. Lawan mindai. 3 lawan piang kenandai. Nina anak ninda. Aku ras temanku terluka lah pa. Tapi simbal balik kami dali 5 kalak. Kau kakin pe Nina. Lalu kau ngasuk rekai pe. Adi aku naik bapa menda Nina. 2 lawan 10. Tapi temanku diam, ngerbul. Tadi ngaku sekalak. Ih, ngeri kelak kami pa Nina. Jadi menang kambarenda pa. Reh Nina bapa Nina. Tak mungkin kai makanggo 10 tahun aku bas kursi roda indah. Ai perban sindah enak. Turang rasina kekelengan. Situasi kegeluhan ajar-ajar tupung ipebetahkan Yesus isekin ajar-ajar nenda selaku sira ras terang doni enda labo situasi si tenang-tenang saja sikap kenerdalin lang segatnya atesin terem nangdangi ajar-ajar enda perbahan dalan kena perhatian dibatasi pinter ipesega-segangnya krina perbahan Yesus. Tapi dia bagai ini na Yesus. Ula sempat benai identitas kaina ni. Segat piate kalap. Kalak Kristen aina ipino gelah namin lalap geluhkan geluhna selaku sira ras terang doni. Ola benai ini na. Maka ajar-ajar aina ipegegehi Yesus min gelalap-lalap min ertahan bas situasi si sulit pe. Jana si bagai nda majelma si kalak dikatakan ketuahan nina Yesus adi si ingat dengar Injil minggu si lewat. Turang rasanina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Kini ulin ras kini jilen manusia tinepa di bata enda kapsi mereka nanam tabah mandoni salundalankan pendahin kekelengan dengan ya melumbar ia nandangi kalak ngit merai bagi sini perintahkan di bata arah Nabi Yesaya ibas ogen si pemenandai. Mekap mereman kalak si meluhai. Mereka dengan si cio man kalak si musil dengan si lalit rumahna. Mereka abid man kalak si manjang-anjang. Lu bagi dunia indah si rabit kinpei iban manjang-anjang. Jana ula tutup pusuh kundu nangdangi kalak si musil nina si sangana sial tupu ngelakukan sebagai rupa nakap maka ersinal sal terang ta enda dengan renanam siran ta enda salu bagai ugah-ugah silit ibas kita pe jadi malam nga maka enda sedanari pengadilah cara geluh ta ulanai si tambahi baban berat kalak si deban alu cakap ta sila muhurin tah ngisak alu perukurun si macik empeteruk kalak perbahanan sila muhuli entah dengan nelduki kalak dengan nuduh kalak sila muhuli mungkin kin siakap terang ibas keluarga si bagai rupana perban ada dengar mulai tahun ajaran baru si tandaan me guru ras murid-murid nah bagainda nina isi gelar donakku nina nunung bu nina adi nandai itu isi gelar nah nandai oh maksudku bagainda anakku gelar nandai itu isi nah uwe nandai mama ngatai guru inda bagai yari labo dalih ya bagai anakku
ugange cara bapa andun dilo nandain dua anakku nina. Oh, adi bapa angku menandaiku na. Oh bengkala. Maka mari dagai si gejapkan si tengenkan diri inta enda selaku tinepa si mahuli mejilai janah tuhu mahuli. Kini jilain ras kini ulinta enda si gejapkan ibas Yesus Kristus ngenca si i persilangkan janah tuhu dem reh lid ibas lakon ekaristi si badia. Kula ras darahna sinialokan kita bas komuni enda nambahi masin dirinta selaku sira janah harbahansa terang ta enda tambah sinal salna. Maka meriah ukurlah kita silalap pace ebene ibata masuk kam krina bapa ras anak ras kesah si badia. Amin.